Tribunal Constitucional qallariknin kaq audienciata hispirachin Arequipa llaqtapi. Chunka iskun niyuq constitucional mañakuykunatan botanallapaq ñasajirun. Iskun horas 15 minutos niyuq achikyay pacham qallarirurqa Francisco Morales Sarabia vicepresidentepa umallininwan. Tribunal Constitucional umalliq Augusto Ferrero Costa huñunakuypi mana karqachu sasachakuykuna karusqanrayku. Ichaqa qatipaykunata tantiasqankuman hinam sayapakullanqa. Huñunakuymi qallarirun tumpaq abogadopa rimariyninwan. Waranja iskay chunka hukniyuq watapa, iskay waranja chunka iskayniyuq yupaychasqa qatipasqankuwan. Kay expedientewanmi José Ponce Quispe tumpachkan Sachaca Municipalidadpa alcaldenta Arequipa llaqtapi. Pleno ukupi huñunakuqkunam qatiparqunku chunka hukniyuq habeas corpus mañakuykunata, hinallataq pusaq amparo mañakuykunata. Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno, hinallataq Tacna llaqtakunamanta apachimusqankuta. Abogadokunam rimariykunku kikin pleno ukupi hinallataq internet nintakama. Audienciapim karurqaku Francisco Morales Sarabia, Gustavo Gutiérrez Tixe, Helder Domínguez Caro, Luz Pacheco Serga, Manuel Monteagudo Valdés, hinallataq César Ochoa Cardich, magistradokuna. Chay hinallataqmi Hawai munaqkunapas qatiykunku Tribunal Constitucional Televisión ninta, hinaspapas internet likanta.